Por baban kesngi, awan lam shipi da undang ya lam news. Hadin khatsan snem bakasila konfidensi kam shmiyo shu banjit yowa hadadar menta kasi arpunyo trik ki pajba gelapan pau ka jingkmen bakliyo banwan ringkat ukertong uban tep kerteng usatish suresh yaron uban yakun kum wahadar kasila konfidensi kaban long ha khat lai trik Desember arjat apsau usatish suresh ringkat berginong kersan kliyo banwan tep kerteng menta kasngi hak HEDC. Konfederasi. Ngau stis surai batang atang sudah pan file ka nomination atau ka election wadada pan salong shen di desa tarik jo kalai tarik jo Desember di kajik temu hi kajong abangan yelek biang ka election nomor ba orang cek kendai ngala ya letting simultan dengan job ikut dia jalan kelajit pembangunan auto wadada ka shala komisi di menta sesisin mi biang apa niyo ga election mo apa salong dengan simtah ni di ladang job kumadadan sibon di kam mainly longban penek persa security gedustur markiriti gedustur de ba kongsan mo namata ka ri ba ka cai pedu ke jungi ladang ila ban penek di gedustur ka im ka ri ba ka cai pedu nanta teter ban ba Partai Lut lagi bayu tengah dan hiju kumbahan mata ban kentiu ban hantam ka ban iaim di pai ba palang kun dihajar di badon haga sela konferensi ya kisnong baro dibangi ong di sandi mo marki sandi yang ti kilom lainut jaga hukum tekam lagi jong ki hukum bitis sensiar pagidon di nakalian cunga wadadar pada nganyelek kerbala ban merra sisu ki jing internet aga hukum sensiar adar apa internet aga lima iba kuwe dak biya terilang harangkat kirang baisnong ibangidan harangkat ki ekstil terbar ki member ibangin sadan di baro ki kam ki bangin train mata ka paha kumiat haka kerting jong ka dorbar hima kabadon haka sela konferensi lada nga yo biang suggestion malong wadada lada kipai ba kikun dihaja hiji biang yang abang pelong tau wadada joka sela konferensi tangi tengitip ai play yang baro kembang ai wer lang baro kikun dihaja badon kelem sodong jongka rikasi ba dehi kikun dihaja nakatika sela konferensi jungi badai nagi tugisdong subha barungban bani simentamu ya kenika jingejin wadada nama ba katenrai ka jungi ba ngimdai ban klet langidon hai ru bangin ngidai ban sngau kata ka jing sngau ka ba pundong ba ya ka tenrai kala jong ba ngidai ban yasi menta tang kita ka jing tepat ya baro katai selban li bama Lapon pilisi ka jungi kalong kerpang namarta ka jinga ya ka kerting ni kung makalong hakarikasi jungi baro idon lagi ng piripum isin idoloy Bilando, Iselda, dinre kalong tang kajungi, kalong kaya fair. Dinre iya kata kajing yo iya kerteng jong kani kawaha dadak lese nadu menbarim logi departemen deha kapasing kajungi komentar kasa kani. Jadi na kata-kata kalong ni bangba uwaha dadak udai ukli im jong kani ka sela konfederasi. Dikata di kumbakalong mentan na kalian jungi ni na kalian jungi kum kasila konfederasi ni snok mene bahadin khatsan snem kaladap kajing du kajungi ya kajingjit ya wahadada tinrai mentang yo barhaka ni kasni ke mentang wan ban kap ya kadi ke kerting jong ni kandidat sotis yuron uban sailong mengenai ya ketika election wahadada diringkat bat ini ki parlok di bangyawan lang baro jongka silakon federasi ni yasran ni di kata kalong kajing sio komen bahadin kajing du jongka khatan senang imjo syu pentung goda dimentangi yo di nisu men sibut tinakan ta kan ni kadaung yong ba ihun ki hajar jongka hima baro
Injai ban sim benta hakan ni ke election ke ban lo hak lai tarik na kunta ban jit ya ubah ada kita kini kumba kalong ring nyawa jasan span rokomo kita kam juna yung kahima ipadon syabar ruki tapi yang Banyo iki kuwan baman kesni, sumhawan subscribe ika channel Unang Nilang News. Kumle shibu.